When a Xhosa girl is about to get married, her father covers her shoulders with a red cloth. Women get together to decorate with colorful beads, and she walks around like a peacock, 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 a peacock. I die, die, I die, die, I die, die, I die, die. Is my Dawuni wangu baba, yewe ndinomkhokozo bofu mina. Dawuni wangu baba, mkhokozo bofu, yeah. Dawuni wangu baba, yes, ndinomkhokozo bofu. Dawuni wangu baba, ndinomkhokozo bofu. Dawuni wangu baba, ndinomkhokozo bofu. Dawuni wangu baba. Intombi yasemayezini yanyathela intombi enhle madoda basha abadala bathi ukuzala ukuzelula uthi wabonani wemfazi ongazalanga awu yizo izithelo zokuziphatha kahle lezo uma ntombazane tshikiza bomntanami awuzange uhambe ubabhalana kwezithebe sesinsizwa awu namabhuqo nganyana lawo hambe babhalana esineka namadongozi bayosiqopha isimilo siyabonga.